Cetika setong sebeda iate di emas. Muntak tika boleh tak abi nih ya sayang. Lemoreng rati. Kak Mas. Nah, pedik Mas. Bila along bolong sarang panjenengan Kak Mas. Dalam mate arasa celep Kak Mas. Ya beri es di Mas. Maksudnya seneng Kak Mas. Kan mula mi beri es batu. Maksudnya cin Kak Kak Mas. Muncak pengket dek emas sejak kalentang mon kalangar Lo api badan kau lah Kak Mas. Oleh celep edar mate Kak Mas. cak karepot cak kareko bade emas cak kareko Tak kira rekok bila along bolong sarang karepot cak kareko bade emas kayak ker iya de ona tiga sayang iya de setelokan mau cucu lagi borong macam boleh tak cucu mon ketika Ngireng cucu cuoki Kak Mas. jauh-jauh Kak Mas. borong mana kau dik emas ni kau adik natika ni kau dik emas Pacot letter Kak Mas ada dua Kak Mas. mak Dikacau ngalajet ni asara kau dik dek emas Mas. coba bulu teromir ngasuara natika sayang Bila eka lentong sejak opat serat muni bukala Kak Mas tanto nama rese gendong dikalang-alai dek Mas. Tiga setong seeka cocok Kak Mas. Kare senenge dalem mate panjenengan setong seeka cocok rasa senenge dalem mate segendang. mak sampai tiga aujongan dik mas Setroma santak Kak Mas. sih santak Mata rengki Kak Mas. pola dua polo dik mas Dikajak rok norok dek Mas. Nek kau pacet juduna bula, dikanang-nang toju. Jak rok norok. Nyereng Kak Mas. kalam pitika dek emas berenang soklat Leres Kak Mas. asam perper nana Tak terang ape saa bila alung bolong sareng panjenengan Kak Mas. kare aja cipu dapat kare tak kuat ale kare tak kuat dapat kare mula jan apa ngarah dapat kare jan apa ngarah apa ketika mau seneng kabula tika ya cukulen-culenan mon bula Norok abatan kau lah Kak Mas. engki bula mon tak tika tak ngapur ngadik emas Mata rengki Kak Mas.
ulang tahun dek emas dia semosik pekek bule tanang dek mas pekek dek mas tika ngalanyet dek mas cek terona bulaning gua cek terona bulaning gua ketika setan mula tanpa nak omes tanpa nak omes udah berhenti kaman terjudul sayang udah berhenti kaman terjudul mata antara ka ulang tahun kali anget dek mas bias musik mau ulang tahun